Pozdrav svima, dobrodošli na Urad sam ideje. Danas radimo kratki osnovni video kako da nastavimo sa pletenjem, to jeste kako da zamijenimo našu vunicu. Nadam se da će ovo da bude veoma korisno za vas. Ovdje možete tačno da vidite dio gdje sam došla do mijenjanja. I tu imam novu vunicu koju ću sada da spojim, to jeste da nastavim. I našla sam početak. Prvo možemo da uzmemo kraj do kojeg smo došli i početak sljedeće i napravimo čvor. I to je jedna metoda, ali veoma se može lako da pokvari. Druga metoda je da sada uzmemo novu vunicu i samo nastavimo sa ovim dijelom. Vidite? I onda ovaj kraj možemo da sakrijemo unutra, kao što uvijek sakrivamo početak i kraj. Ovdje se neće izvući, puno je lakše. I vidite, idem oko ovog prijašnjeg. Mislim da je veoma lagano i da fino vidite. Sada samo nastavimo. Vidite taj dio. Puno je bolji nego prva opcija. To jeste čvor. Jer se čvor može odpetljati. I sada konac polako nestaje. I to je to. Mislim da je ovo divna metoda i sada možete nastaviti da pletete kao što ste do sada pleli. Divno izgleda, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!